Amreng MSc Rina Derang Bijiri Kindeng PHC Kahumridam. Baitha langso Serdiun Aklam along kedo open stage kapasau raputag baitha langso KCS atumpen kapin rem. Serlongri longki tiso arat non puanta sorkar akerap long lelang. Kardom Lili Karbi Birdathan Bang Samidurmi BP Mon Archikta Birtang Ton Pen Karbi Anglong Autonomous Council Kaparlo Inkoratrak MSC Angkang Metang a constituency Arlo MSC Atumpen Prekjang Asai Kam along Kachihumridam Asonsi Number 9 Amreng Constituency IMSC Rina Derang Pipen Jakong Nipaing Korapli Arni Anarlo Porpai Kebra Chitima Pormalom Jirikindeng PHC along Kahumridam Pusi Kat News Channel Perangke Pen Birtanang Pale Labangso Kahumridam Ahud Jirikindeng PHC Asahem Arlo Kedo Ketak Medicine Hai Hoi Kirim Kibi Adim Ko An Ingtirma Lang Charidam PHC Achokomaratum Penjirikindeng PHC Akisung Aputak MEC Apan Tan Pachinidon Atekedam Tang Penanganing Kan Penlo Karbianglong Autonomous Council CEM EM Atum Jirikindeng PHC 10 bedded along Kelang Kepang Krewe Ajok Ambulance Generator Kijun Alang Pendang Lok Penangan Kisung Do Lasi MSc Rina Derang Pi Metanga Dimalong PHC along Kecheng Silo Nangka Chihumri Atekedam Tang Aningkan EM Barim Alice NTP George Milik Atum Kekibom Ahud Epong Bakta Laso PHC along Nang Humri Repusi PHC Achokamaratum Thandun Kewangji Arni Lahaya Kisung Pen Kepajok Jiapan Chokamaratum Chuning Ridun MSc Apan Perangke Karju Hut Kachatandun Atengke Peningkan Angbong Lahaya Kisung Kedoan ke Klem Jiapan Saideng Popusi MSc Rina Derang Pipen Cecak Tekang problem nang sitane si pasol bra agosto jonke di apor pilo september pege tarik isi pene jituni ki nang tum sarkar pen ki claim niya kami ate ala soba hande rule mote kam claim ko agosto na ulta loche therame me itum dake 30 bede 10 bede বস্তুতে সেই খেরনিটো ইয়াতে আহিব লাগিছিল কিন্তু উল্টা হৈ গল ইয়াৰ পৰা খেৰনি যাব লগা হ'ল এই গতিকে মানে পাইতে 5 বছৰৰ ভিতৰত আৰু বাকক মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মূল্য সহযোগ দিব Anparta Jirikindeng PHC Asai Hemkom Hemrai Akangram Kapang Thirji Aphan Prabjin Pen Kepaklem Ponji Aphan Toipo Puta Ningje Lapen Kewangji Priyachi Klopen ke Anutin Achokamaratum Ta Tedo et Nangpo Lapen Methang Asaya Teng Ceklem Vek Nangpo Puta Thantekam West Karbi Anglong District Ahawar Baitha Langso Serdihun Aklam along Kedo Open Stage Ahem along Letrin Mate Barpi Barso Ahem Kapinchong Aputak Baitha Langso Karbi Cultural Society Ahin Pen Sodak Pen Pinrem Ponlo Pinpur में बांसो ओपन स्टेज अहम के किम के रंगपोन के बैठा लांगसो कार्बी कल्चरल सोसाइटी अहिन पेंसी किमपोन लो लापेन लाके एमएलए फन अहिन पेंसी टंका लाख कैप के राब लोंगपोन लो लापेन बांसो ओपन स्टेज के दो आजक बैठा लांगसो सेरडिहुन अक्लाम अलोंग आसन सोन असाई मते कल्चरल प्रोग्राम देंगपोन लोंग लो बॉन्स दामे लापुसन असाई केलांग नो के क्लेम डेट के रात अजुमते बैठा लांगसो केसीएस अहिन पेंटा सोदाक पेन पिनरेम पोन लो Lapen ke monon fisita me lapusan ke klem pon pedetria phanta chuning report tu Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Atum Kopilo ke klem Rada phan kera ponchi aphan pura kuti atangka nangkele konatsi luddam lablo Karbi Anglong Autonomous Council pen kaching thuramo ke klem pon thik thetong pachirui lablo ma mate Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CM EM apoket along luddam etma Singhasan constituency Kaparlo Manja Serlongri Longki Tiso Arong Aradatum Non Puan Satame Sorkar Pen Isibak Akerap Longpon Pepin Lang Karbi Anglong Autonomous Council Arta Ningkan Trok Kebra Trok An Plengtang Lo Bonta Karbi Anglong Arlo Lapuson Lang Chehosi Ralatum Junnang Bom Lang Ma Lan Chotakali Nonakai ke Electronic Akai Electronic Pensi Mobile Internet Satame Cyclem Pon Bom Akaya Hut Serlongri Longki Tiso Arong Aradatum Aphana Bangke Nonpu Anta Rihing Ame Anta Ledam Delang Tangte Karbi Anglong MLA Konatlo Rat Keduk Kesung Kelang Ponchi Atum Pini Konatsi Kedam Etlo Serlongri Longki Tiso Arong Aradatum Aphan Kachehelat Wongchi Atobar Anta Sorkar Pen ke Pi Pale Wangawilang
Kilik apora hoji wang chot pusi rada tumpen ning jepon. Lasi non kang ni ponji BJP sarkara tumpen alam pen kali akam pen ke claim kedam alam thea phansi serlong rilong kitisu arada tumpen towar cholang pon. Mohor nebang Stefan Teron pen ratis rongphar Kat News Channel Difu. An suselo video kita komen ahin pen thang ni tumpan akerap awi. Ni pahai donon ni litum lang me towar karen la nang litum makisung pen an nang litum nang piyok po puson si alang litum cicak po ni litum. Non malom so porapan dihina pharman Birta Moington pon iksinang. Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Dashwini classes Nagaon. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Kat News Channel ay hinpanang itong kanang pila at Prepto The Talent Show. The artist Kirby traditional attire and its innovation. Jong sinang litong labangso asyo long interested plete ladak screen long kipi number long nang litong humri ignon. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogazan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Kanj, Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong Akinang Salahormu Ason Salam Pontanglo.
Lasinang litum arniwang kenang sot kecuason lapen tesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Telua kreng, Chitronola, Uktor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihenamo piputhot birtalong wangthulo. Pining aningkan Metric Higher Secondary College University Engineer lapen Dr. Sadlang ki undun athare Asamia tumaphan jakhong inkora kethom arni chepong sajir pathua klamalong archupon. Chepong Sajir Village Development Committee pen kepado karcho amai along Chepong Sajir arong angbong Dr. Kiman Cheng Padma Shri Ronghangpi BSc Home Science ke Cheng Charlene Kropi Lapen Metric Higher Secondary College University Kiun Athare Asami Abutungaphan Chopha Aluhiatum Arju Bonsi Lamketan Aning Parungpon Development Committee Amepu Hemchandro Teronsi Karchomai Charipon Aluhi Sarpi Difu Poultry Farm Manager Hongbari Ingtipi Manpeng Aluhi Difu Golf College at Thanbang Bernard Rongpar Thanbang P Larin Taropi Kabin Teronpi Lapen Chepong Sajir arong asart he ram teron hampang klembang mate EM barim sona sing terang atung karbi athare asami atumapan lamthan si aning parumpon rinti Chepong Sajir arong asar pimar lapen asami atum lunkan paklang pensi karchua jainek alon pon Chepong Sajir arong angbong tokbor satlang kemenai abang fu abang phiat maphanta nong e pajirpon Karchua maya long pachiton dunpen adap apor klimsomar angbong arjan kihi kachipate hai huita padupon mai ke pha lamthe committee account chunbang lokhina teronsi pachitakpon Ni MB hasil kai mon no kidung ke university kidung kan no daksi ke em lo je datang de ta ko MPhil teacher dile mani PhD mani dungi arts kun ke la doctor buki hinai ramat singela ansu se mani baje student phanaman itompen bitum mani thanto lo je chardina je azar no mani science no commerce arts no mani civil sinang ko pen ipai puhani san padinang ko ya khai pan ke bai saban de lo je ni tum anu tinta lo ke thek no sumar akia po ba sakuri klender tum sistame student tum sistame kalbia society kha anutina responsibility dolada anutina hin mena amena capacity pensita me kachirap tun kaching hondum ke advice dun dovek nahi lada ke thekire ke inking ke chapala no ke chapatu alam ave un an ke chirap tu nahi chethanu nahi ke thek an sita me chethanu nahi ke thekire ke chapatu bang chokche la hello ne HDP Sport Association atum penchapatir P Ponsi kewangji pai achikloni phaisi Arni Pen Village League Football Championship kepada Ponji aphan kachisik pon Labangso Village League HDP Sport Association kaparlo angkang atum Football Championship chepate dun long jipusi pachini pon HDP Sports Association Ameipu Philip Teron Chunbang Kamar Tiso atum Japonsi Jakhong Inkora Ketom Arni Pen Kapatua Klam along Langpon Lapen Kepatua Klam ko PPC ke Klempon Nangji Langma bangso puthak chingwai chingsai pon labangso mai ka chingwai along ka chitong dun rat cyclen bang rup sing kro dhan sing timung chandra timung JE Hamson terang pen chenglok ke thegi dingatum chitong dun Birta bangkala pon si kangton iglo like bam thakat news channel domi thak me kurwang thu